kurebesha imbere y'amaso yanyu, uyu mugabo muri kurebesha imbere y'amaso yanyu niwe waguriye uyu mukobwa telefone ihenze cyane, telefone ya iPhone hakataraboneka cyane. Kandi yarangije aramusohokana buri kimwe cyose nuko uyu mukobwa afite n'iyi myenda n'uyu mugabo wayiguze. Ariko uyu mugabo akaba afite undi mugore gusa, ariko yavuze ati nanjye kajya kwitemeye cyane. Mbere y'uko cyaba mu Kinyarwanda bita ngo sugar daddy. None hanga ku ruhande umukobwa telefone yamuguriye, muri make umusore aragira ngo yifotozanye n'umukobwa bajye muri snap ba snapping nyine bimwe bigezweho. None sasa ku ruhande umugabo aragira ngo sasa ku ruhande nyine nawe ajye muri telefone nyine yifotozanye n'umukobwa mwiza yaguriye iyi telefone, anahora asohokana buri munsi, yanamusohokanye muri hoteli ihenze. Umukobwa rero ku ruhande ntago umukobwa akunda kino gisore. Impamvu bari kumwe nukubera ko umusore afite amafaranga ariko ntago amukunda. Reba ukuntu umukobwa ahise areba neseseme, kikina gaze kinuka mu kanwa kiri gushaka kujya muri telefone yanjye. Mugakubona tubibona iyo abonye ko umukobwa atamukunda habe na gato, ahubwo umukobwa ashaka kwira amafaranga. Umugabo nta kindi cyabaye, atayambara ikoti buryo budasanzwe, acyambara ikoti afite abarinzi bakataraboneka shari kugiye na telefone umukobwa barayimwaka, nta mikino ihari. Bamuhereza simukadi ziwe, nta kindi bakoze. Mva n'iyi mikopi bayizanye n'amafaranga boss yari yamuhaye, amafaranga menshi cyane nayo barayamwaka. Ikindi gihe kandagira ukari mujye mumenya ubwenge. Erega abakobwa akenshi rimwe rimwe barishuka bakibwira ko abasore nta bwenge bazi. Ntago abahungu bose ari ibibwa, ntago abahungu bose babarya utwabo gutyo gusa bikarangira. Regada.